بيرا علو عنتر كو دكويتت نافبرا قزا تلعفر و ناحية عيازية دا اف بيرا زدتري 10 مترانيا كويرا و هر وسا 10 مترانيا فرها ناواوی بیره دا وکو جهم پیوندی دار دبیجن خوب صدان لاشن ازدیان و ترکمان شیع مذهب تیدانه کل سردم جگدارن داعش دناواوی بیره دا هاد بونه کشتن نهاو پشتی سردانا سروک وزیرین عراقی بو پارزگه ها نینوا فرمانا وکرنا وی گوره بکوم دایه ایرو کارمندین ما دست کار بون اوین طایبت من جبو برهف کرنا و کرنا بیرا علو عنتری ده آگاهندنا پلان و وی کاری هیتا کرن جبال اوشکار سروک حکمت لروجن دهاتی في الأيام القليلة القادمة. لسردم آزادکرنا وی دوره نیشان کشتن و لاشن مرووان گلکت خویا بون لی بورینا دمی و کارتکرن سرشتی لدردور بیره گلک گریه هذه الرفات هي حسب ما توصلنا إليه من معلومات أنها أفلشا وكو زانياريين ما تركمان شيعة مذهبين و اوين در نكفتين هر وصابرين مين سنن اوين ديگل هيزن امني كوردكرن هر وصا ازيدين إنو نتلافر بشك جوان كشتن هوويت ندناوا فيگو رايدو هلبت گلک جه کسوکارین ازدین شنگالت ناوا وی بیره دا هاتینه گل باران کرن به دستین جگدارین داعش لو ما او دخازن لذاتی ده پروسیسا وکرنا گورن بکوم دا هبیتن دا کو هر کسک جاره نویسه به سروشینن خواه بزانن قالك تشنهاتنا حقا نش مجتمعي ازدي هرايك شوان ازدي طلبة عدالتكن اجد حارة هيش مفقودين هينا براستي منظمات الدولي دورقي قالك مهم الفيدري هاي قالك أدي لكم كرين قالك مساعدة ازديا وناجيات هاتكن بيرا علو عنتر كو نها دز بفكرنا غورن وي هاتيه كرنو گور گوتنا برپرسی وکرنا گورن بکوم لعراقی او ده فحصا دی ان ای بو همی لاشان کن دا گو خدانو کسو کارنوان بزانن هر وسا هتانو که آمارن فرمی نهاتین راگهاندن کو چند لاش ناواوی بیره دا هنه کاو عمر دنگ امریکا قضا تلعفر